Ini ndaba lopeke wena ditego thusitsege ka tswela pele. Ini ndaba lopeke. Bashia ba babedi raboko ya dile mo di 50 a motho mong wa tshupane ha tshupane le re tshidisitswe maroti wa tse 30 wa letaeng ba mophato o matedile gohlong ya mmamaebana mafeteng ba hlahile lekgotleng la maseterata la setereke seo ka la bobedi la bekena ba qoswa ka polao ya Keresemese mosoka ya dilemo di 45 wa letaeng ana ona ile mo kakamman mashume amane ya hola en tiempo de venir mo taema hay de más mona ana ne mo sai de mo de bana y ko ke ya yo ta ke hay de yo que na mana oui ya mo su mo de ana mo sai de bana to ko ke ko mo hay ko ke le pa de na ka ke pat ko ma to wo sai Fotlashisha ke ba di mo ba tla o isa ba te ho sa le jalo di kubonya le sentso ya di le madima shome a tsheletseng a metsupileng le thabo le kwani wa tse 50 a motho mong ba thabana morena magalleng ba hlahile le khotlella maseterata wa Malesuku tshwara mamedi la mafeteng ka la ba bekena ba qoswa ka pola ya Tebo Moeketsi ya neng a bolotse mophatong o mabolo ka khohlong re tsebisitswe le sia ya di le madima 50 wa potsane o tla ikele go tlella maseterata la Malesuku ka la bonela bekena a qoswa ka peto ya ngwana wa tsele le shemele ke bua a qoswa ka peto ya ngwana ya di le modi obong mashome mararo a metso e 5 robong moqosuwa o gotlatse ditlamong tsa sepolesa ka kopo ya hae ya beili e sa tswela pele o tla hlaga go tla ka la 27 a metso 7 kgweding yona e tsa mapolesa bua empa re tla utlwa Kwebu Ramopua ya di le madima 40 a metso 2 le Pofane le Sawana wa tse 30 a metso 7 ba ha sietsa malawaneng kapa malawaneng ba hloletse go wehla tjhankaneng le mo tse 12 ha wow e re wow Kwebu Ramopua ya di le madima 40 le metso 2 le Pofane le Sawana wa tse 30 a metso 7 ba ha sietsa malawaneng ba hloletswe go wehla tjhankaneng dilemo tse 12 ba sa itefelle ka mora go fumana ba le molato wa polao ya tshidiso tladi ke lekgotla le phamela Tshifadi Madi ka la bonela bekeng ya ba re thasa tseweng o tsa gona go se tso kgwedi pelo ke Keresemese
banna ba bararo ba sebetsang kgaonya letamo la pudihadi mokgotlong le balebedi ba babedi ba belellwa petong ya ngwanana ya dilemo di 20 a metso e meraro ketsahalo ya la bosupa la beke e fetileng na le batho ba ileng mosebetsi ya ho boetsa mo wena kwata tse di yela re ngolela di ya bona hore di ya hampe ha ile tjena ba tla re qala ka mane ka ho e montlaleng ha re qala ka ho tlaleng mokole bathale belonda twaka mabedi mo tlo Africa FM era o le tjena he ke tswele mona ke khutli fara batho ba ile mosebetsi mona ke sentse ke bona he wesho nna ke mametse sale mo ya segawo he banna o mamela ka ke mamela ka maranga go www.africafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela manane wa fitileng ke bile ke le se dila ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tloke ka ona mokgwa wa marangrang o ye ke tloba mamela putsalo tsa hao ka marangrang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng o mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka fono mo Africa FM sa setšhaba ka setšhaba ba ba le mo tlo Africa FM e ga o re tsela geng kena diteng na le tani o ngile mokole re tshedisitswe le sia ya dilemo di 25 wa hapotsane o tlaile le go tleng ka mabaka a feng jalo ka ga o se tlhalositse o tlhaile le go tleng ka jebo a belaelwa ka peto ya ngwana ya dilemo di go bongwe jale e ne le latele a sa gafotla ka gona wa tsala motho a latela sa gafotla na le tikelo ya gore a ka ikotlela beili tsemenyane ka tsela pele go bonye ha ya beili botlhotlhisi bo ne bona le ganyetse re tshwa pele re ya mono re bolelle mabaka a ya o kopa beili na ile la fe o ne sa le sa gore ha ka emela nyewa nka le ka banne a ka tshwana fela ke mosebetsi o iphedisa ka hodisa o disang ha ke tsena le dita diphoofolo nngwe fela o na le matlhoko ma disang nda fela re motho o tla fela ha a ya tsankaneng a hlalosa le hore o na le ditudonyana le bokulo ba teng ha tse wa o hlalosa ditula ore e kare o na le nthe ka mphalle phameng ya mang e kare yanda ola sa ha bo tsona le dithuso tse ntse le sebedisang le tswana ela go tshotsa go botsa go dithuso tse ke tsa na phameng ya madi tsa go tse tsa eng ga ile gantsi o re ntse ka yona yeng ke ona mabaka ya feletseng a yanda jale motlotisi ha hana yena go mabaka ke afe a botlotisi ha bo a phagalata mabaka a ona ka hotse re tshedisitswe o itse o na le motho mongwe a ka bopakelang gore sile o lokela o fiwa beili motho ha a sa gota ka jeno ke ka gona a gotsetseng ditlamong tsa sekoleng ke o baneng a sa fetela ka banneng a gotlela ditlamong tsa sepolesa ke ka gore beili ya hae ha ya tswela pele ha re tsebe boemong bonana ha e so thusa kapo ha so hanele ka yona o baletse koso a fuwa ditokelo tsa hae jwale o tswa khutlela mapoleseng yanda ke ka hore kopo ya hae beili ha ya tswelela ke qala o go tlo go batlela gona ke ha o etsahala jwang jwale o tlhalositse gore motho yo ya tlo mo pakela gona jaanana o paka tabeng ya beili fela e seng yeo ga e tswela pele
o re motho eno o tla ke mo bakela o netefatsa gore ke o lokela ke beile ka gona o tla boela sa gota le ena motho eo ka la 20 ya metso e supileng. Ha re tswele pele ka ditaba tsa rona re qetele lengwalo la qoso le reng ka eo re tsedisitswe? Lengwalo la qoso le re ka la 10 kgweding yona e ba le mane hapotsane hara le kgwedi ya kenya botona ba hae ka botlhadi ba ngwana ya dilemo di o amana jwang le ngwana? ha ba mane ke eng ke ene tsa wa qetela le pela ngwana ha utlwa? ha ja utlwa ba ha ja khona le bua le tlhakore la ha bonne ke bona batho ba se go tseng ha go bana ba sika le bua ka nnete e le diboko fela le se ba ne ba llela ga o sheba yona utlwa ka nne ba sa utlwisisi gore na go ba neng ha mokhusi wa khotsi a go dira dipolisi tabelo e ne le gore a ka sa ya thankaneng ba na le tshaba le sepoliseng ndade ba na le tshaba le sepoliseng ene le tabe ba se utlwisisi fela botlhokisi bo tlhalositse gore a motho ene ha ka le polisi o tla banka le polisi a le tlasa tlhokomelo ya mapolesa ga ona maaka ba ngaya teng a ba le ya kapatsaba go tla tswa bona ka la 20 ya mabedi ka metsesupile gore na o bua bedi ka potche e leng gore o tla ya lekgotleng ka la 20 ya metsesupile ga tloa ka sepoliseng ya ntate a go e batlang tle re tla utlwa gona go theng pele o leboa hai banna motho yo o go re fumanela gona ntho ene mo be pela ngwaneno wa motho ke la re tianye ba ba le tsona ba ba di ngwana di le mo go bonda re tianye o la le mosadi motho o mokole haya sa ha go ntate ga wa hlakana ke monna kapa ke moshanyana o bang o la ka o bana ka o la ka botsana o sebedisa dithethefatsi kapa tjhe o ne a shebagala jwang ntse le motho fela ke le nna kwa le khotsa le jwang ya lona ke mane ka twa le polisi le le polisa la monna mokole o le polisa la monna jele ha le ka ho mo fasa a se ka ne go lo so ka driver o ko e sile ha khotso fa lo wa fasa ona batla o tsamaya sa fasha o na fasha o kae matsogo mona ka moga le tadi bohloko ntho tseno go ya ka ditisa o ka kopa le polisa le gopola ditisa re bolelle mokule jwale hore na o na sa sheba le a shabile ka bona le ntho nngwe ka ni thaja bona le motho a shabile na sa inamisa le sefatla ona ntsa o tluruilane na ko le khotsa le tswang ngwana ona sa kena ka khotsa hona le ka mo ba kenelang ka teng ga ba tlo fana ka bopaki la ha tsile ka mo thaji o bona fela ngwana o nka mo sheba ena tlile ha bo ntshwa fela na foromo ya ngaka ene se ile teng tenda data saha na ko e tsitsi go fana ka mo ka bopaki ba o o fumana ya go kae mo ba ya ka ke tshela bo ha o le tshwa ba hlano go bedi tshela nne bo ha o le tshwa ba hlano go bedi e di tata ga di ntse di le teng ya le bona bye bye sharp sindo ha ile tjena da le tianye re tsamaya ka yona re ya ka nda le tsidiso thu ba ba le motho wa Africa FM nda le tianye o ntse a matha o mathela ka ho ntate tsidiso thu re a ntse a matha jwalo
nna ke tswele mona ke etse hey ya ke bona mpaka tla re sharp simlo ibomkule ba sharp bomoko ere ha o le tsena ya mo mamedi ya motho wa Africa FM ke o fe tsebiso go fa tsebiso ena e tla go bana ba Roads Directorate notice number 24 of 2025 tlhokomediso boithuto sebakeng sa ntlafatso ya mateano a ditsela maseu bo qadile basebedisi ba tsela e ka sitana le setjhaba ka kakaretso ba tlhokomedisa hore ho tla ba le ho kwalwa ha nakwana ha le hlakore le leng mateanong a ditsela tsa A1 le A2 seba kapa dibakeng tse latelang ho tloha hosane ka Labohlano tsela e hlahang stadium haufi le Lesotho High School e tla kwa Lakeside tsela e tla kwa Mokodi o tla kwa Maqadi ka haufi le DLM o tla kwa Sidika dikweng sa Sephethephethe Thabong le teng le kgalwaneng le ha Motshweneng lebaka la ho kwalwa ha nakwana dibakeng tsena ke ho dumella ditsebi tsa tsela tse abetsweng mosebetsi wa ho rala botjha e leng design mateano ana a ditsela ho etsa ditlhahlobo tsa mobu ditseleng tsena ere ke re momamedi ke qetella na mamedi motle wa Africa FM jwale mahlo hana bana mahlo hana ere ke shebe hantle mahlo hana dale teng oh mahlo hana o sheba mona ke a qetela he bela ke tsaba wa ya diboge ya ka ke bina monyanyako ke a qetela he tshebetso ena e tla phethelwa ka Moqebelo wa la 2025 Pudungwana selemong sa 2025 mme tla etswa ho tloha ka hora ya borobong ho isa ka hora ya bone thapama 9 AM to 4 PM matsatsing a boletsweng tsebiso e tswa ke ofisi ya diphatlalatso tjeo ka baletsa tsona mo ya pedi robong ha o letho kapa Mpopo N at rd.org.ls ke qetile wa utlwa la le teng mamedi be ne le teng o ile kae bale Nade? Ai. Na yo bone se le siyo. Ntate ha re tswela pele he. Ke fumana setibisa molao tjhe motho ya hlaketsweng ke molao o belaela mapolesa a tla isa motho wa eno tjhankaneng. Yese mapoleseng hobane jwale matsatsi a o dula
mapoleseng ha a mangata hakalo. Wa utlwisisa ke motho wa etsa ka rona tsa mala mapolesa a pofeletsa mo isa kae ha sa hlahile ka lekgotleng fa la se le motho wa dithankana ntle le ha o etse kopo ya hore a kgutlele mapoleseng ha a tswela pele o tlile nka de thulo ka le dintate re sentse go amoetse le wena a go re fa ditaba tsa bashiye ba babedi leng Raboko wa Tshupane le ena re tshilisitswe Magoti o tla qetella ka tsa dikobonyane Sentsho le Thabo le kwa yana ya tla mola lwaka banna ba jalo ba sa ile go teng lena la maserata mafeteng mona ka la bobedi la beke yona e ba balla kopo ya polao jwale ba tla be ba a ba qeta go ballwa koso ba jetswa ka ditokelo tsa bona le gore ba na le tokelo ya ho ipatlela mmuelli kapo leidi fela lekgotla lena la maserata lena matla a ho ba neha leidi ha ba e batla se batla ya ho le phameng yana banna bano ba jwalo ntate ba theoetse ka banne ka ntse ke bua le wena Mokwena ba tla boela ba tla mono a go tsanyana hape ka pela lekgotla la maserata kgweding ene go lengwe yona ha ena le matsatsi a 20 lengwalo la qoso le reng Mokwena lengwalo la qoso le reng lengwalo la qoso Mokwena le re banna bao ba babedi ba kgakgathile monna mophatong sebakeng sa moo thweng ke mmamae bana matitse moo kgotlong jwale a yona ketsene ba yentseng monna yo o qeteletsapeletse ke bophelo ke ntho banna bao ba kgotlang ka polao yanda ba tsa bona di batla di tlo kgutlwanyana hakalo na dipatlisiso di se di feletse dipatlisiso di feletse nyeweng ye di ntse di tswela pele Mokwena ha di se felle ha di soka ba di fella di ntse di tswela pele ka ntse ba le ka banne yanda ke a tsentse go bua le mosadi wa mofu monna yona a dilemo di 45 tshwara jwalo ke rekisa ha ke kgutla mo o phahamisa maoto ke tla potlaka Mokwena dale tlanye re ke rekise ha re di gore re go tshele ba ba le motho wa Africa FM ga rekise ke mejolo ya ngaka mo Sentsho le lebeletse go ke tla ukwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a ko mpolelele gona go etsala eng please Morena ne re ilo arole tšhelete ya mokgatlo motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo Morena o wela ke pelo go ba tse ka ntse batse EcoCash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsagala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle yeo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala Society Connect Financial Services simplified payments every day everywhere. Na o hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete kopana le rona ba Express Credit na o hloka tšhelete potlakileng Express Credit e fa pele loan ya ho tloha ka 500 maluti
o isa 5,000 maluti ho basebetsi bohle. Loan ya hao ya pele ke mahala. O utlwile hantle, mahala. Ha ona tswala kapa ditefiso. Letsetsa 800-44444. Express Credit e teng ho fa thekgolo ya tjhelete ka mehla. Express Credit, money when you need it. Belo. Ntate tanye? Ka khokile. Ntate tu. Ha o tswela pele. Yana da kira ya sai zo buwa mo sadi wa yana yin mu ya sai ne ke maso ngaba suye mo fato ne to te disi ke na do ta ta buwa jala to mo na yi ya sai de ko kuma na le mga mo pa don da ti ona le ma to yo ni ko ko e ti yo e ke ko ja ho la nya ni man duwa ke na ta pa ga bu to la honna wa le na ko yin ko wa ta ka la ti empa o ntse di tloga ka nna matlela ka baneng ba setšhaba gona jwale a ka nna ga bua go tswane se ka dioga tsa mosebetsi net ga ona bothata a e tsa mokena e ya ka matisi e taba ke boditšene ke tsalang baneng ba setšhaba ba le bodile ka matlela ka thabana mogena na ke maganneng kapo ke nako o kae motho o mokena o itse ke kgotlong o itse ke mabolo ka kgotlong mo le ke mabolo ka kgotlong fela thabana mogena e le mo magalleng yana ba tue ba ba ga go nta e le ka ba ba di fela jwale a ntse ke kopa le ga mophato o tsile go lwa mophato o mongwe o ka thuko ho o hateletse keteng ya banna bano ba batho ba ba tue le bona ba tsoswa ka polao ya ngwana mophatong e ka bana ba ne ba le badiki ba ne ba rega go thoba jwale ba kopana le ba buile tseleng ya ba buli ba kgutla le bana bano ba jwalo a ba tse ba kgutlile le bona go bona etse bana bao ba kgakgatile a ba tse ba kgakgatile e ka ela ba faswa ka ntse ka go kopa o ya mokela ke mona ma ke la ke botse yanda jwale wa mophato mo o hateletse mona ka go na le teng ka dinela ya go kgakgatha ngwane ba boelwa ngaka e le wa mophato ka tsoko ntle ba ba di bano ba neng ba dimela mophato o ba thabana mo yanda ya na mo ka le tsona no la ke bale ka mophato itse tla tsena go bua ela o se regana go nna le go pomona ka yeng ka ke motela mohala a ba tla go tsinya ka nda jwale le era na bua ditsaneo ke ba tla di papale le ka ilanga di fumana jwala ma pole ka ka ntse ka tsena yanda jwale o tana ma yena ga mophato ona ena o fumane fela banna ba jwalo le bona ba ba le tsoso mo matsetsa ka matseteng ya polao ba le ba ka go ka tsela ke ba mophato ona wa ka mophato ka bua le yena yo mongwe o ka thuko ona o le mo a itsaleng ba ona le a hatiletse ke ne ba le a magwana le teng ba motho le ba sa ba le magwa jo kutu magwa mangata ka mo ya kgona ba ba le a magwa bana ba gwalanya ka diphame hai ana de ke utlwa ka gore fili mme mo ba me dutla wa utlwa gore a di a fela o tla dula ntse a di lebeletse ba phela dinomoro tsa ha ya mkwela ka bua la ka mophato a thabana mokana wa matedile le motswadi wa ngwana a fokale ke mophato wa thabana mokela o magolo ka kgotso le motswadi wa yane wa mophato wa matedile o mamae bana ka bua le matato ka no ka o tsela ndati o kenya o kwa ka fatshe ba go batla go hati ke tula go le ba mamedi ba ena tsala jo a ba ba mamele mo tsomo jela ke bua la ka mophato so boela go bua le ba tsadi ene motswadi wa bana we ketile ka tla pheta dife kumane no mo nya tselela ile ha o letso ile go bong ka le dika ka ba ntse ya bana ka ona go yi ka le ke re
Lamba ka batla di ya go di go mo di. Ha batle. Aba ka mo di ngwa ka mona nda. Da di. Dare tianye. Ate. Ke matha ka lebelo re nkanta temphaga. Ba be di motho wa Afrika fa me tsa gona go bedi ka moga hora ya bo tshelela. Kya. Kgwedi le ha ka bohelwa ke maru. Tsela e teng ya ho buseletsa kganya. E ka ba ka kgomo le jona le bitla. Or the financial security that comes with Jabula Funeral Cover Income Benefit. The monthly income that covers everyday living expenses, restores the family dignity and living standard for up to 5 years. Ditsiane tsena tsa kgwedi le kgwedi e tla ba segopotso sa lerato la hao ho bona ka mehla. LNIG Hollard ka tswa le rona. SMS qatso to 32100. Batho bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletse ho leka kwetla e matla haholo ho alafa mafu a seng a utsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a servisa le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola meloko ya ho tlola hape e thusa kgahlano le letsejana motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa kapa o etse WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121. O mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka founu mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. Ndare tianye. Ate. O fumane na le mphaga. Ndare mphaga. Ano Kwebu le o le sawana ba ne ba tsekisa ntshidiswa ba tla mo bolaya ba ga yo tshediso ula a ba hata kanti mothamani ha ke utlwane ne re tene na o ntsuku ba ne ba le bua le mbata uwe le ba tantsha ba yona tshediso ga ba hata ba le babedi a hata yena kwebu ya ba imo itseng ha o so bua mo no jwaleng ba se ba tsiyelwa ke monga sepoto a ta ba leleka mo no go jwale se ba tsisa dikgathatso imo yo kwebu ala yena tso dileng alo sa etela pero mo yo kwebu ola ya futiela yena tshediso ka tsipa ya ngwe yana yanda ya ba tshediso ha e tsala gata yena o tsentse pofane ke mona ma phallang ha yena a etsa mogolo o tsela ka mogoti ke makakana re tla go re yena o fane o ha tsika bo o fihle yena tshediso e ke le mosika jeno ana le ka tlase yena ma hatelle ya le ka o di go bua le ka o di ba tshediso ale ka o di ba tshediso yanda ka o sa tsala pero go yo tshediso le na ona itse tsika ha eo o e na tshediso tsika o fano la tsika jena di pa jena o tsika yo tshediso tsika ile a hlaba tshediso ka tsika yena pofane ya ba mo itseng ha ba ka go mo hlaba balang ba tloa hodima ha yena o la le ka mo wa tsama a wela ha ga tsini bo mana lo sa tsini la tsini mo monga la pale na la monga a mo tsela tsega tsitsini ka botlile di ha o finyane mo ba la ba lotsa ke mo di yo e tselemi ehle banna ya selela ba mo hlabile ho kae ba mo hlabile ka le tsonle le tiadi
ka tha di pese ka pota thala ha tsino ya nta bona ona ba hatile o kae kalo go ena ha di ba tani tha yo kwebu ola o yona tshediso na ke motho o fenyenwa ya ikukumeditseng ke ba le ba tekisang ke bongwe ke motho yanda yanda kwebu ke na ke mosadi o fenyela ikukumeditseng o tsho tshediso o tsho tshediso ya ba ke mona mo e leng gore ke batlang ga banna ba feta tsela eo tshediso ana di ana le mothautho wa ha yanda yanda di ke sona tsupa tsa bona ba tlhaloso e tsela pele gore yo go bona tsa e tsena nne wa ba la tshediso na bana mma yanda wa uka na le tianye ko lo na tshediso di la monyantsha na Bale ba tsaka go tshedi yena o ba hatile utlwalo le fa kwebu utlwala ile monna di le bodi mashome a mane a metse go bedi utlwalo ntate ka ba go eno na di bodi mashome a mane ha di tsalo tsena di etsa hala ha yo o fana na di bodi mashome a mane ya motho go bo o engile na go eso tsele peng di dena go nta ke a gola bala ba mo ke yana o sebeditse a te mo tla nyebe kolla segolo ke a gola da re tia Jwale ba sile bana le basadi ba ile tšhankaneng dilemo tse 12 utlwalo nda re tao ba sa itsepelle mme ena kwebu ke bona ka dilemo tse 60 go tla ba le dilemo tsa ha ke di fela o tla sa tsebo o bitsa batho bonne a yo lo ya le banna fela ka mo wa bona ga ona mme ka mona ke banna fela nketsena ke monna se mme bale batho ba ba lo batlang ba leng ba tse ba tse ga batho ba leng ba thekesela ba hata batho ibile wa le tsana le teng go wa thekesela o di mo le tlase mo ya fela mashu le nyeo le pampara jwale ha o ya mo ha o qeta o tloga batho ba o hatile o lebeletseng e se o di kgathatso le gore na thipa ine ba tlang ka pokothong e se bono etse bona ba wa bolaya batho jwale le gore go tla le phatala ditse kwebu le pofane le ba bolai utlwalo ndade ke ba bolai date e le gore ga re bona kwebu le pofane re tloge ba bolai ba tshediswa ke bana batwa ba mo bolaetse go ba hatile jwaleng a ba tauwe utlwalo ndade ba molalla tseleng ena pofane o gore yena o na tshireletse ena kwebu we ntse handi yo tsheletsa ai bona o beile ka hai he ba nna ikho ha yo mo dio dingi kwebu ya ka ba ya tsa malo wa ba la tlela la lla utlwalo ndade ai le bohle ba tla etisa kwebu le pofane le ntse le tla tshwana le bona ha re fete da dimpa ga ona le nngwe ye nngwe ndade sao ya monna wa mokgotso ndate re tla kena ka lekgotleng go sa le ena e sale a ba le ya nyewe ya gae ya polao ka setinya ana senya motho wa motekisa go eo go tho o tšhauka le monsadi ya a le kwana makweng jare monna ene sale a ba le ya nyewene ke le ona a sa lekgotleng ka jeno o na le magoeng yena kapa yena o na le rasengele mosadi ya le kae a le mokgotlong jwale o na bona buang
Go back and back, go back, you know how more go back. Yale ba sa ba khona. Ata re ya se molaodi ta. Bona he. Na ona utlwe ditaba tsa bo kweng ka ba je mvi. Uri buila ditale lo khotsa mona da re sao ke bona a thumela mmele ka go fela a fetile ltshele a nnete a ga ha le kwana ha wa ba le jalo lo tsela ga itsenye o nna e buwe ke se yena bona tla bua ka thato ya hae na ana ba le o khutla tatile ga ka ke ga se ne se ana jale o khutla tatile ga ka Hello, Mufuda, when I wake up, that's a thing. Mufuda, when I wake up, that's a thing there, Nanta. Oh, I will keep. But that's a thing was at the Oh, for my guy. The Lerane, Howley, Howley. We told him, let me get it. I get a hike. I want to have to complete the Salah and the Russia in the church. Important, well, nobody may say about what I'm going to do. Come on, big man. You will be more there, like I put the time. How Thomas and Big Mother, like something very intelligent that it. Ba fa di nomoro tsa hore le ba Selalane howle sana go howle ba ba dadi dadi tianye o matha ka lebelo wa utlwa o ntjela tete mo se fe fa ke re tlo ka ditaba tsa bana ba gago ba sebetsa le gago nya le tamala pudi ya di mo gotlong le ba lebedi ba babedi Dade? Ah, na dia. Ah. Ah. Where is it? Mata ke ba go ke re di. Baba le motho Africa fam e re tsene mo. Nne, nngwe, ha o letho, robong, ha o letho, robong, pedi. Na benze ke nepachi. O itsa Chief TBN. Ye? Ehlile ho jwalo. Chief TBN Taxi Services. Ke makolo ya bolokehileng. A bolokang bophelo ba hao. Ba fumane ya dinomoro tse latelang. 9 nngwe ha o letho, robong ha o letho, robong pedi. Le Facebook ke Chief TBN Holdings. Re o kgannela ka polokeho. O mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka founu mo Africa FM sa setšhaba ka setšhaba. Ba bele motho Africa FM ke go tlile nna le tianye. Da le se fefo. Nada. O bua butsala jo mo. Ya ma. Hela da re utlwa ditaba tsena tsa hore banna ba ba gago ba sebetsang gago yena le tamala pudi hadi. Le ba lebedi ba babedi. Ba bela lwa petong ya ngwanana. Ya mona. Ho do ya tswa. O simba sinta ke mo fa se di kana ka manga a tsile go tla. Ke yanda ga ba ke tseba. Ya, ya le ho. Ya le mo dia ndo dire ndo di polisi. Bana ba fu. Aba le isa ba re. Date ko ko pauke. Au si re ne te le na. Vamos seguir lá. Eu vou dizer que onde eu ia jana ya. Ele não vai voltar para cá. Ele hal, ele não tem nada para fazer, então ele vai dizer que não tem nada para hala puxa. Ele vai dizer ha puxa. Para isso ele diz isso não. Ali dia era o bahang mengadakan itu. Tá. Ele diz lá para o dia agora. Vale, que nada não tem que ser isso que anda tudo isso que anda. Nada legal, você tá vendo? Ah, vai, isso, mano. Ele diz lá na hora para não ter que fazer nada para.
kwa vile watu wana kama na baki ndio ya kwetu mimi yana kale ga uko kota district ngale ga uko ile kwa kia bona ai dawa au tisisa ha nini ngama kana go kan nete kale ga o ya gamo kuna lo pitika no ni de gamo wa so ya ga ni lo ga ya twa kale ga o ya gamo no la toro ga ayo ga ya ga gamo na impa ulasa asa gamo ga ma su tina mo no mo ma ku ya pa ku mo ai misije ye yana yanda ani te rabla rabla la wa ni ko da wa yu walo ko no ga wala wa na wa itinya ali ali so wa na ko ji ya sa na ba aga ni tere ita ko mo la sa mo ya ba na ba to na ba ni ba da mo ko na ka ba na ba su ki na mo ba bu ni ta ko ni la ma sa mo je voulais aller là où je me suis dit quoi de dire ma hojera mala daga ku ti na ga ya ka ti ka se tlo pensa wa tsa pena ka se pensa wa tsa po o bantu ba di na lo thata ga ba teng ha thola ba ga ma ba khali ka thola le mo an ti ka go sa ta le na a ga to la sa le na mo thata di ka mo bona nje go ja tausi ka le ga o le ga mo ngaka mo o ampate a go go le nyana fela tla tla tse jale yo mo na dia wa tsa o go era ga tsela mo le mo la mo tsina na ga ya le pone ela wa tsa o mo ntsha ga tsena ka budi a ba tsa o tsaka go ja ba le a ke tsa tsenya na ga ema ka pumela nda tsena mo le polisa mo fata ba bona go ga mpa ke tsi abuela tsa motana ga tsa bulu ga bona go mona ga na ba se ba boleletse go ba tsa ka eng aba bu yana aiwa ga ba le la motini ake le motini ga ga ba ba tswana motini ma ni ya wa ila ga ba mo ma tsina ala hai una ni mata ta ma ga ba to ba ni lo ga ba ni lo kuna na ku ga 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 ju ni sai ga ku kan te gre ga ni ngo ko ta ma ku ni ga ja ni ko la ga ko ta ma ku ni a ve kale ke yana ma pulesa ni ba ku pa ku ba te na ga mo ta mo ga la ku o bu so ga ni ko ba ko ni ko si hawa watu wangu wawili watakuwa jina na wewe ni watu wangu wanatawa mpaka huko jina lile la alikuwa kama polisi ya sawa salia kagala tena hadi kile kwa watu tena mna kuhausa hawa kwa mara jani ni wanaje wana hila huko ila kama ni jamaa beba jira hadi kwa kuna langi je thola je ana ni yani ila an su sau ke da wannan ne bane ya ta yi ki da da wannan mutum su da ni daga da ni na kashi da ko da ruwa hula da ruwa biye da wa har ki ta ha shi ban su da suna da ina da da ruwa shi da ta wata su ku da mutum yanda ke ga fitilo ne da ga tun zawo to ha ga tla ga ka ba kana ba ba tla ga si ha ga matha gona go le o tlo katella o fumana hore ba mo entse ke jo ya tsetse wa go se na ke tsisa ke na mfanta le le fola ga Allah am patale na go ba mo di ji ka ga cha di sa khale ya ke ke tla to go ga ma e di di ke bona ki ga mo nka ga mo sana di jadi ko ma maganda ga sebi ga ni tera pa ba ga ga ni ko punga to ko manana to di ko ko ma polisi atali ona ka tswa afu jawale kama wote wana leo no ka ku da wanda ta wasiya ga an ni jila wa ba ko wali da ha ga ni di ma
masong a sepolesa mongana fela e hlile o anwa mogadimo ntate o anwa mogadimo kapa o etsa tse phoso yena e setse motho a inella ngwana ona ngwana o itse ntho ena mo kopanya le banna ba keng kapa o itse ba mo ana kwa tsanga la pinga mona ba kopane le yena so kwa mo itse sebaka ke jana o mo tsala ke ba kopane le yena ke ba bua mo za hore ke mo go itse ke ya nga bua fela ka se sutsa ke ke ska bua thata le yo mo ke a se ke se ba go nya ha se ke se ba go nya ha mo ona ntsa ona le bona ka bohetsetso ha ke tsebe hona mono no gobana ja ka motho a molatsi ke tsaya mo fase mo mapodiseng ke a bana sa go go ila la gona le ntse tshitse ka mono bana ka hanong la yo le jwang nne ya sa itse bona go itse la bana a go itse la tsona ke tsitse no jwale go banna ba ba gago ba kopa le bana ba babedi ba lebedi le ke banna ba ba hlano ka fela ke bana ba mo entseng ketso da go bontsha gore ke go tebe ka sa itse mo feta mo le kana ba feta mo ha ke wa le le studio la tela tlhaloso tsa ha o la itse fela sa itse banna ba ba latola ka ba dumela ba la to ngaka ga ya ne hona le ya go nna a mo siretse o ga ya ga puno a dia ga na thapanya mo mo siretse o ha tshele ke la o ga ke le da o mona ke na go nna ntse ba nwele ka bona sa tlhaphwetse a ina go ne ke le ga se ba ntse ba ni ntse ba a o tsa ba le ntlhane ya go ba le ketelle se di bona ba ja sa selo a ke taba ya ke tseno se nate a ne to go fihla ditaba tsena tse borutu tse lo hlaetseng re tla utlwa gona be di ka sebetswaneng o itse ba tla tlhana le gotleng yo la se ke se di to di se podile ga a sa le di tsaya matsong a bona na re tla tseba ha phetwele teng go tsonda correct la re tiane mashome a mabedi a metso meraro o sa ile nna to a ya jere kwa landa